nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba Imana izakuruhura. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data, birashoboka ko nawe umaze kunanirwa igihe wahereye uvuga ukuri bakakuziza kuvuga ukuri. Birashoboka ko ushobora kuba unaniwe igihe wahereye wifata bikarangira abantu bakubenza ubukwe ntibube none ukaba ugiye kugumirwa. Birashoboka ko ushobora kuba umaze kunanirwa igihe wahereye udatanga ruswa abantu bakakwima akazi none ukaba ubaye umushomeri. Ariko nasomye ijambo riravuga ngo igihe wazengurukiye uriya musozi kirahagije n'igihe cyo gucyamika. Uwiteka nawe yite ku mubabaro wawe mu gihe nk'iki, kandi Imana izikuruhure. Yesu aguhe umugisha. Amen.